Yeah, naamukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hey, namuntlha ni nga ri awe mara hi kona ni nga vuya ni swi vona ku na ku na problem yikulukumba ngopfu between Mr Post na Ben Mayengani. Hey. So ni fike ni tlhela ni langutisa kahle video leyi a va ri kona leyi enkosini of course wa tatana Exen Maluleke ni ta vekela link ka top comment. Hofa mi swi notice ku la Mr Post na Ben Mayengani a va na ti-bodyguard a mi ri awe swo Mr Post na Ben Mayengani a va na ti-bodyguard eximolo na wona enani loyi enani Ben Mayengani a ri na the animal right and then Mr Post a na vayisa van'wana vambirhi lava mbale madimas lava two lava mbale madimas a ku ri to ti-bodyguard ta Mr Post a ni ti ku wa swi hlwele swo ku fika swi ta byongweni bya mina swilo leswi because Mr Post i tlhantlha live laha ka live leyi fika kombisa ku havayisa lava a ku ri ti-bodyguard ta yena fika swi kombisa ku vanhu lava ni nga fambi na vona laha a va ri hi ta a va gacile something like that i tirhise rito ro a va gacile so swi vula ku vayisa lava a va na yenani laha a va hlomini a ni nga swi langutisani kahle ku hloma swo ka a va na swibamu ma yi kumanyana hi leswi vulaka swona swi vayisala a va na swibamu so swo komba hi va for vayisala nyimpi leyi va yi lwaka sa ka ha ri nyimpi yo huha na mina se ni pfa se swi ni chuhisanyana no update hi swona because what if ku sukiwa ku ya vavisa ka munhu ma vona yena loko se obvious swi nge he tsakisi loko ze swi fika ka situation yaleyo mara leswi ni swi vulaka ku se nyimpi ya kona se yi too much guys yi very too much a swa ha tsakisi loko ze swi fika laha swa ku na vona se ti-safety ta vona va concerned about tona ma vona loko va za va ya na ma-security leswaku munhu va za va na ti-security guard i va ri concerned about safety ya yena so swa ku va ri vambirhi se swa ku va concerned safety ya vona ku laha loko ho langutisa laha a koho va ri vambirhi a va na ti-bodyguard vo doctor Thomas Chauke a va nga na ti-bodyguard mi nga mi langutiseni kahle video leyi famba yi cheka kahle mi ta swi vona laha va nga ze va na ti-bodyguard laha famba yi chekisa kahle va ri hava a vo ti tshamela njhe munhu vanhu va mali swinene ma vona so swi vhela swi kombisa ku swilo leswi a swi related to mali ni hi ku loko hi ve hi langutisa yena xiyimo xa Mr Post na Ben Mayengani a ni voni ku ri xiyimo lexi fikaka ka yinona ka level ya yinona ya Dr Thomas Chauke ma vona se swo kombisa ntsena ku hey a ka ha lunghi nchumu mandzeni a ka ha lunghi nchumu siku luwa nyimpi ya ximoya ende swa ha to tika swinene a ni tiku beef ya ko kahlekahle va la yi hela kwene because as I've previously indicated on my previous video ni fike ni kombisa ku psychology fika kombisa ku Ben Mayengani ta hamba before ka nharhu each and every year imagine each and every year ta hamba before ka nharhu which means i ta hamba a beefiwa from kambe yini i ta beefiwa hi Easter for March and then a beefiwa hi around September and then a beefiwa hi December swo ku ta hamba before ka this album ya psychology and then loko hi suka ka leyo i ta va kha beefiwa ka ya DJ Gift loko suka ka DJ Gift ku ta hamba so ku nghena na Mr Post obvious ku le beefini khale na khale yi ri ko so leswi xiyimo xi nga yimisa swona sweswo swo kombisa ku a ka ha olovi ka ha ri ku oloveni leswi ni swi vonisaka swona so leswi ni swi vonisaka swona I think vayisala va kahle va fika va kuma a solution to this loko se it's getting out of hand loko va ze va ri concerned about safety ya vona swi vula swo tala ngopfu guys like swi vula swo tala ngopfu and mina I personally believe ku maybe they should come up with a strategy sort of and leswi ni swi vonisaka swona they should at least come up with a strategy ku va yi solve mhaka leyo because loko va nga yi solve swi swi komba na ku se nyimpi ya kona se yi suke swa straight like na se ku la ku nghenisiwa okay ni kombela ni nga swi vuli inani hi vito because mi nga ta ku hi mina ni nga swi tlhontlha mara swi komba ku se ku la ku nghena na swin'wana manje vona BMW leyi no swi komba tani so n'wina mi nga kusuhana hi to kombela ku zamaninyana swin'wana because beef leyi se yi le ku tikeni and Ben Mayengani the president se yi kwatile na n'wina mi swi voneni a hi xihundla xexo se Ben Mayengani the president yi kwatile ti-beef ta kona mi ti vonini se ku se yi beef hi mbilu manje
laha ka swi titaka ende ku na high chance of course ya beef sweswiya or swo tlula laha hikuva ni ku na swihundla leswi nga kona hi swi tivaka na hina nkokwani hi nge swi nghenisi ka ti-video swo tala ha swi tiva ti-beef leti va nga chingelanaka hi tona mara a hi swi nghenisa ka ti-YouTube videos because a hi voni swi ri important mara swi tikombi na ku i level leyi vona va hedaku towards yona leswi ni swi vonisaka swona so that's what I'm saying ku ri now at least maybe va fika kuma some sort of a solution to this problem before it gets out of hand hikuva na n'wina ma swi vona ku se a ka ha ri ku lungheni ka nchumu a ka ha lungi nchumu like se ku na problem yikulukumba ngopfu way more than necessary so me leswi a ni ta xi vula ni ta ku ka ti-big fans hinkwavo va na ti-big fans vanhu lava ti-big fans ta loyina Mr Paul na Ben a va yi solve mhaka liya before ku hetelela ku va fike un'wana I think yi ta hela kwalo loko a ri mi ngeza a ni ta kuma na mi tika subscribe